So our recipe for today is, as you can see, kinainitan o kinalamiang balbakwa. So kinaunhan yung buhaton is mopalit jud sa merkado as usual. So kami ni-reserve nami og panit sa baka. Ni-reserve nami daan pagkawas sa jug buntag amorang gikuha. So paghuman aho ang gi-slice og mga usang dangaw para inig-init pabukaw og 15 minutes di nalisod si Jaa hinluan kay na pa man daghang balhibo ana klaro pa kaadyo o man na matilok. So nagkuha kog blade or nagamit kog blade dili tong kutsilyo kay mas pabor na ho ang blade ikiskis sa balhibo sa baka. Tarungon na to og kiskis kay basig atong kamot makiskisan dili ang panit sa baka. Karon mauna paghuman gihugasan na pod para ang kiniskis nga balhibo dili manapot sa panit ni nga gikiskisan. Inighuman og hugasan ang panit paghuman atoan na pong sliceon og ginagmay para dali og sa jun si Ja pabukawan. Hugasan una usa na to i-transfer na to sa kaldero nga atoang lat-an ni Ja kay arang gajud basta panit og baka gahia. So kana nag-init ko daan mga 20 minutes nagbutang na ko daag tubig usa ko nagbutang sa panit sa baka. So paghuman og 3 ka oras nga bumanat og sugnod mao na ni arang nakaadjong lamia humok na kaadyo. Kuwang na jud ni og gisa timplada para mabuo na atong balbakwa. So kana magdepende ra po na ninyo og unsay gusto ninyo kahumukon sa inyohang panit nga baka nga gipalatan kana aho ang gusto nga pagkahumok. Dili si Ja lata, dili pud sa gahi, sakto ra. Paghuman og separate sa pinabukawan nga panit og baka atuan na nang abasan og running water kay mas lami si Ja kay mawa ang jang pagka-sticky. Di na si Ja lapot kaadyo inighuman patuon din. So while gabasa ko sa aho ang giseparate nga panit og baka nagandam na ko og dakong kawa gibutangan og oil. Pagsunod kinunahan na hawong gigisa ang luya kay gusto ko mas mugawas ang pagkahanghang sa luya ug balbakwa aho ang lutoon. Sunod ang ahos ug bombay. So gisahon na si Jahan tod mo brown kay anha ang lami sa pagka pagod-pagod sa atuang lamas. So after how many minutes nga paggisa-gisa ug pag-ukay-ukay sa atong lamas nga na brown na, isunod na nato ang atuang gibas-an nga balbakwa. Atuaning ukayon para dili mo tapot sa kaha. Pero normally ana mo tapot yun na si Jakay, gamay raman ang oil, wa pa may tubig. Paghuman atuan na nang timplahan butangan na to og asin ug tubig. Black beans, red pepper, tubig nga gamay, dugangan og tubig, then paminta. Depende na ninyo og usa ka daghanon nga tubig ay inyohang gamiton pero aho kanang di pod kaadyo daghan, di pod kaadyo uga para kay pabukawon pa man na og 30 minutes para ang mga lamas nga imuhang gitimpla musurok jud niya or kalami sa balbakwa kani 30 minutos nang ipabukawan. So gabuka-bukaw na jud sa taman. Time na jud nga atuan na si Jang haunon kay luto naman og sakto na ang consistency nga atuang gipangita sa kalawuton sa iyang sabaw ug ang timplada lami na jud si Ja.